wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala illa billah lil azim hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu salam. Nggih para jamaah, alhamdulillah pelungguh sami sampun berada di malam yang ke-6 daripada nggih bulan Ramadan. Mudah-mudahan pelungguh sami niki tekican sehat sampai tutup bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'in lam tu'ta li ahadin qablahum. Arak 5 sak tekican umat Nabi Muhammad sandek tebing umat-umat lain, ndek tebing umat-umat sak terdahulu. Arak 5 tekican umat Nabi Muhammad ndek tebing umat-umat sak lain kecuali umat Nabi Muhammad. Besa pertama al-awwalu idza kana awwalu layatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah. Pertama apabila bulan Ramadan maka Allah pandang selapu umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Yang terpandang insyaallah dengan pandangan kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibahu ba'dahu abada. Saya terpandang insyaallah dengan pandangan kasih sayang ndik nak tersiksa insyaallah selama-lama. Nah niki mudah-mudahan mau rahmat nggih. Amin ya rabbal. Wasani ya'murullahu ta'ala al malaikah bil istighfari lahum. Sakaduan apa tekican umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, sakaduan Allah Taala perintah selaput malaikat iaitu suruh Allah Taala perintah malaikat niki nggih tunasan ampun tipat selaput umat Nabi Muhammad sak puasa di bulan Ramadan. Sakatalun nggih anna raihata famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Sakatalun baun ambun mulut dengan sak puasa di umat Nabi Muhammad lebih harum di sisi Allah daripada minyak kastu. Ambun biwim sapuasa ibu-ibu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Harap dengar sengih ambun mbo kan puasa nggih bais doang ambun nggih nagu di sisi Allah niki lebih sengih daripada minyak kasturi. Warabiu sakempan apa keunggulan umat Nabi Muhammad di bulan puasa? Yaqulullahu ta'ala lil jannah, maka Allah pemanik jok surga, ittakhizi zinataka wa yaqulu tuba li abdil mu'minin. Mo ia tersuruh si Allah Taala apabila umat Nabi Muhammad niki tamu bulan Ramadan, mau puasa bulan Ramadan, maka tersuruh surga niki untuk berhias untuk menyambut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni surga seno? Tuba li abdil mu'min, sungguh beruntung dengan sak
beriman. Niki saunin surga sak keempat, takuih si surga. Sak kelima wal khamis yaghfirullahu taala lahum jami'a, yang tampuni dosa salah ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai bulan Ramadan, mudah-mudahan pelungguh mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih yang petraweh ibu-ibu nendek bait, yang pelungguh mabot-abot terawih insyaallah, mudah-mudahan elek tanggal sekek sampai telung dasa niki ada nendek arab madik nggih. Mun sandek pelunggum sami lemak melet terawih lemak tahun lemak wanit lagu mun sampai umur barasak baru basen tong guru. Nah yang penani bebok mau isi nisi terawih. Nak bahas masalah terawih bahasa Nabi SAW. Su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam nggih, jarin Sayyidina Ali nggih bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi SAW, Ali niki berketua anjak Nabi SAW an fadail tarawih, tentang keutamaan dengan sembahyang tarawih fi syahri Ramadan, bulan Ramadan. Nah ieu tak beda tarawih niki kanca sembahyang sak lain, amun sembahyang lain bau tegawe ele bulan sak lain, namun tarawih ja ele khusus ele bulan suci Ramadan. Saya sembahyang tarawih bahasa Nabi elek malam pertama, yakhrujul mu'min min zambihi fi awwali lailatin ka yaumi waladat ummuh. Saya sembahyang tarawih tanggal sekek, maka pelunggum sami Ramadan yang tekican dengan senu sugul nggih elek dosen barak kayen ka anak bebeak sa sugul elek tiani anina nanti den arak dosa dengan sa tarawih malam petang. Arak ceritakan ke anak sogol lah berdosa ibu, dia narak pastiin ke anak nu kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci. Dia jarin ke anak nu lahir dalam keadaan suci. Saya sembahyang tarawih malam pertama yang suci bersih elek dosa barak kayen ke anak sak sogol elek dia ni ani bersih dosa ibu-ibu nggih. Wa fi lailatis saniyah, sahib sembahyang tarawih malam kedua, yaghfiru lahu wa li abawayhi in kana mu'minain. Saya sembahyang tarawih malam kedua yang tampuni dosa nia saat tarawih dan dua dengan tawa ansak mukmin, selama dengan tawa anu beriman. Tampuni dosa nina atmut tarawih malam kedua. Malam ketelun saya tarawih, yunadi malakun min tahtil arsy ista'nafal amala ghafarallahu ma taqaddama min zambih. Maka malaikat berseru para jamaah elek bawa aras desida Allah Subhanahu wa taala. Nggih apa unin malaikat niki nggih sempurnakanlah nggih ruan umat pahalan umat Nabi Muhammad, maka Allah taala ampuni dosa tiang pulungguh milik malam ketelu nendah. Wa fi lailatir rabi'ah malam keempat, saya sembahyang tarawih malam keempat, lahu minal ajri misla qiraatit Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Malam tarawih keempat bahasa saya tarawih yang tekican dengan seno mau pahala barak pahala dengan baca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dia tuah tahun aran ruan kitab Taurat, Zabur, Injil niki nggih. Kembali dia tahun ia terubah isi dengan Yahudi. Nggih kitab apa terubah? Taurat, Zabur, Injil. Enggak ansande bau terubah niki adalah Al-Quran. Yuni nilai lain Yuni jaka makin, namun kitab Taurat, Zabur, Injil niki ja wabih terubah-rubah isi dengan kafir-kafir niki. Nah niki sak keempat dan nggih saya tarawih malam keempat barak pahala dengan sak baca kitab seempat Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Saya sembahyang tarawih malam kelima, atahullahu mislaman shalla fi Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Saya sembahyang tarawih malam kelima yang tekican pahala barak pahala dengan sembahyang milik Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ada telu masjid satu suruh tiang pulunggum sami sembahyang niki Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Beta Masjid Aqsa no? Masjid Aqsa beta tahun tu Palestina. Milih menjok tu ibu-ibu lema umrah nggih, lema tu lekiram tur Palestina.
Nggih, lagu mut det tabum tu nggih. Tu Masjid Al-Aqsa be tahun tu Palestin. Saya sembahyang tarawih malam kelima yang tekican pahala barat pahala dengan sak sembahyang elek masjid sak telu sak mulia-mulia. Masjid sak lain mulia atau ndek mulia lagu ndek pada kebeli pahala nak kanca elek masjid sak telu ni. Saya sembahyang tarawih, sembahyang sunat, sembahyang tu, sembahyang apa-apa. Man shalla fi masjid hadza khairun min an tusalli al farakatin fi ma siwa. Saya sembahyang di masjid aku, Masjid Nabawi, bahasa Nabi yang terkican pahala 1000 kali daripada masjid-masjid sana semakin sembahyang 1000 kali. Yang penamum lalu tenasipan jok Mekah sembahyang berjamaah, luwe-luwe sembahyang sunat tu, ni lalu jok Mekah lalu umrah ni belanja doang puruk beli kocor kuning. Nggih? Nah, belanja doang puruk, belanja tiang wit dekat belanja. Nggih, mudah-mudahan setenasipan le insyaallah ibu-ibu. Lema bulan apa ni? Tat berangkat niki insyaallah bareng-bareng nggih. Ele awal musim insyaallah nggih. Inggas lebaran, inggas haji, haji. Mudahan tuan guru ado milu endah nggih. Tiang pelinggih selaput milu nggih insyaallah. Ndek yakin ta. Nah ni berdoa bulan Ramadan ni makbul doa makin. Nyadu makbul doa makin. Nyadu tak makbul doa bulan Ramadan. Nyadut wajib percaya bulan Ramadan ni bulan barokah, bulan mustajab. Ia kan bahasa tuan guru wad da'awat mustajabah. Bulan Ramadan ni doa mustajab. Maka berdoa makin ya Allah bahasa melek lalu jok Mekah. Gi adik sahabat sembayang tu masjid Mekah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nanti yang ini dikualai Masjid Aqsa. Pira ta jok tul mukara? Insyaallah Masjid Aqsa dikemalai nggih. Lagu iton perang makin mudah selalu jok tu. Mun Mekah Madinah alhamdulillah wah nggih. Haji umrah nggih. Niki para jamaah. Mudah-mudahan syarat jamaah niki nyetor rangkai ibu-ibu umrah nggih. Pira ongko seniki mun tiang ja kebim telung dasa telu aneh. Telung dasa telu. Nggih. Angkat jelun jam 4 olah. Singgi jarang nak 5 olah nani 4 olah. 4 olah jel berarti 2 olah selantung 2 olah sanu on ibadah anu paket ibadah. 4 olah niki oleh lalu nggih. Boya ambil travel lain mau. Nggih tang guru Bapak Mas Kanah niki ibian tu lain karak jamaah niki berangkat jalan beliau. Nggih bulan Ramadan niki 12 hari niki 40 juta anu. Mun tiang jamun 4 olah jelu kebim telung dasa 6 meno ndek sampai petang dasa juta aneh bandingan aneh. Milih sama tendek doang enggak milih matun dek melet pendek. Melet sampai KTP menyetor. Ara kepeng pire nyetor insyaallah ibu-ibu bisa dinego nggih. Bisa nego 35 ibu-ibu 35 mulai 35 34 33 telu aneh telu murah ibu-ibu murah. Laut tegentik si nenek saluian sa panoa niki. Lagu ndek mau tarawih, ndek mau sembahyang tu ile Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Lagu sembahyang malam tarawih malam kelima, makam tekican pahala barat pahala dengan sa sembahyang ile masjid sak telu baru niki. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mudah sak sampai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kamu nak berdaftar. Wa fi lailatis sabi'ah sai kepira lain. Men sai sembahyang tarawih wa fi lailatis sadisati. Allah taala sawaba man tafa bi baitil ma'mur sai sa yang pelunggum sembahyang tarawih malam ke-6 menani nggih, malam ke-6 baru makin. Maka semakin tawaf pilih masjid Baitul Ma'muri, Baitul Ma'mur. Betawan Baitul Ma'mur no ibu tu ilik langit ketujuh. Ia tahu on milih jok tu dim tahu jok tu nggih. Hai tawaf tu para
malaikat di doang tung kanggu itu je anin bau jok tu Baitul Ma'mur aran betawan Baitul Ma'mur langit sejajar kaca Ka'bah yang penilai atas Ka'bah ni ia sejajar tu apa kena sejajar lurus mandin tarik benang jok atas tu pas tahu an Baitul Ma'mur masjid tahatu atas langit no kaca masjid saya ele Ka'bah ni Ka'bah yang penting kanggu kapal liwat ele atas Masjidil Haram ni kanggu nggih iarak garis sandin bau terseriuk tu meledak nggih niki para jemaah ele Baitul Ma'mur ia pahala dengan sa kambiara no ia pahala dengan sa ibadah tarawih malam ke-6 ke-7 saya sembahyang tarawih malam ke-7 Allah taala ma'ata Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tekican pahala barak pahala Nabi Ibrahim yang tekican karunia pahala seperti pahala Nabi Ibrahim. Apa jawab gaib Nabi Ibrahim no? Oh ibu-ibu Nabi Ibrahim seno ye papuk ni si para nabi. Ye papuk ni si para nabi. Nah Nabi Ibrahim apa wahruan perjuangan Nabi Ibrahim? Oh Nabi Ibrahim no ibu amun ibadah beliau niki mun pejulu perintah Allah dan perintah manusia. Nabi Ibrahim. Terus yang kedua Nabi Ibrahim no menarak temui ibu-ibu ndek cara beliau Nabi Ibrahim niki mun na bekelur la ta'asyait wala taghaddait illa ma'duyub. Nabi Ibrahim no si belik palen sampai beliau niki mun bekelur ndek na bekelur amun ndek kancet temui. Lalu boyak temui juluk jaka sekilo lain boyak temui. Ia kancen bekelur arak dengar barang manote? Takut ni mengkando manok jaan. Bulu ndang keteh le rebano tutulin kelepan bulu. Nggih Nabi Ibrahim. Luwe kemuliaan saran Nabi Ibrahim. Tapi coba Nabi Ibrahim endah, Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namruz. Nah niki keutamaan Nabi Ibrahim niki dengan satreh malam salemabian yang tekican barak pahala ibadah Nabi Ibrahim. Saking dermawan Nabi Ibrahim laik berduen bembek ribuan ibu-ibu. Datang malaikat uji Nabi Ibrahim. Apa ruan ujian Nabi Ibrahim? Datang malaikat. Meni unin malaikat jok Allah Ta'ala malaikat Jibril. Ya Allah Nabi Ibrahim no dia nyocok angkat jadi khalil kekasih ya Allah. Kembali akan dia nyocok manik Allah. Engan Nabi Ibrahim masgulun bimalih. Ia sibuk lalu isi doi bandan. Ia sibuk repot lalu, ninik lalu mangkat jadi kekasih kan Khalilullah. Gelar Nabi Ibrahim kan Khalilul. Apa kena Khalilullah kekasih Allah. Dia cocok, nenek angkat jari Khalil unin. Unin malaikat Jibril. Jibril manik Allah Taala. Daka luwe anu Nabi Ibrahim no manik Allah daka luwe bemben. Lagun den wah lupa jok aku manik Allah. Alu tes nalu tentu na nyamar na malaikat Jibril nyamar Jibril barak ruan manusia tawa entar nyamar barak manusia tawa nyamar Ibrahim ane malaikat Jibril assalamualaikum waalaikumsalam nyekan ngarat Ibrahim nyekan ngarat kada bembe luwe bembe mau basung doang mau narat niki hasake basung niki mun pekalung si emas 5 kilo Ara dengan mekalung kalah misi basung. Basung niki arat bembe. Pira kilo kalung basung Nabi Ibrahim? Nggih basung niki tepekalung isi emas 5 ki. Sekek basung niki mun arat bembe siu no. Siu. Nggih ye mun anu si bembe berembe kule bembe kenjal mau tuji Nabi Ibrahim kemben tuji Nabi Ibrahim engan sak tetangkat si nenek jari Khalilul tetuji Nabi Ibrahim si malaikat kemben mengangkat Nabi Ibrahim jadi Khalil kekasih nenek dan nyocok kemben dia nyocok manik Allah engan Ibrahim ye sibuk isi harta alun tun uji nalo daka loe harta ndek peduli apa kekasih kena manik Allah aku doang menengat tentu entun malaikat Jibril terus menuji Nabi Ibrahim assalamualaikum assalam tunas napi arak montok kunin tunjang malaikat Jibril bar dengan toa entan ada diri cetok kunin tunjang
Akendeng bembek muni. Yunin saya malaikat jib tok dengan toa. Akendeng bembek tunas bembek mau. Apa sen Nabi Ibrahim? Tunas sen bae bahasa. Pira melek sekek bayane. Nendek nak sekek loyan be bahasa. Narak dengan para menu. Sida je. Tebing goreng-goreng no mati-matin deh. Terus meni bahasa Nabi Ibrahim. Sekek nyalah lalu on bahasa ni kena menu Nabi Ibrahim nyalah lalu on mende. Sekek baik bahasa. Dan tertuji Ibrahim apakah tetun dermawan atun dek. Mau meni bahasa. Ambek menu. Kebe mau pira-pira melek lagu meni bahasa Nabi Ibrahim upak kentan si zikir bahasa. Upak kentan si zikir si upak kendek kebe hari jelang tan adon diri dengar. Mapunin malaikat no. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Yunin malaikat Jibril. Tumben dengar kalimat niki si Nabi Ibrahim. Apa ni coba ulang? Amu ulang 2 kali je akabem 1 sana bembek aku ni. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Iya elek ni Jibril elek. Coba ulang keren sekali. Amu mau ulang jangkah nak aku bembek ni hari buah ni sida wah kebeng lapu nu ni. Apa sentu pak? Kalimat subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul menani kalalah hantang guru jaga kawak biwih tak apa senupa terukuk-rukuk di narak ni. Subuhun kudusur subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul arwan ini. Rabbuna wa Rabbul akhir mu apa bahasa Nabi Ibrahim aneh menojak nani jak bahasa Nabi Ibrahim jak malaikat jib aneh nani jangkah nakui pe bembek akserah selapuk bembek seni sida lai apa nin malaikat mau malaikat Jibril maaf aku ni unin malaikat aku la yakulun wala yashrabun aku ni dek mangan dek ngenam dek kanggok bembek Ibrahim hai sidang kamu dek kanggok bembek akam dek kanggok bembek bahasa Nabi Ibrahim aku ni malaikat kembe melete ya kuji uji kembe bahasa Nabi Ibrahim apakah mbe cinta amjak Allah Ta'ala atau bembek bahasa Nabi Ibrahim mau bembek kan cuma bandingan cinta amjak Allah Ta'ala setain kungkuk gamak bembek seni denarak late ke bahasa andai nak anak ke berdoa lemak bahasa Nabi Ibrahim waktu nikin dan man berdai bija andai nak anak ke arak lemak mau tersuruh gorok anak seno isi ke buktian cinta amjak Allah Ta'ala gorok anak. Ia pun terperintah Nabi Ibrahim disuruh gorok Nabi Ismail untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu. Nenu jaga-jaga anak suruh gorok masih menggorok. Ane sida kali nak bembek, ane bani menggorok manok nani? Mana-mana udah tahu. Apa kandut? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh enggak anunin tebing doa no. Kalau amalan no masih aneh selapuk bembek kebe. Ndem cinta jari injak bembek. Lasing anak kembek cinta haman tia-tia bahasa Nabi Ibrahim. Mun tia jak bahasa Nabi Ibrahim dia narak sekedik-kedik tak kangen bembek ti. Titipan Allah tia bahasa Nabi Ibrahim. Nah aneh kebaik